içten sütten isip algan koşalım. Tüben urda yukarısı işisi bitti sana. Yenşiş olay ömür boyu iş koşalım bir bulup. Dostum buğundan buğunga üstünü güzel şer bulur. Koşalım şanasına yaylan şitse varmasın. Şırlap ütsen sidilmide iş koşalım arasın. İş koşalım arasın. Koşalım şanasına yaylan şitse varmasın. Şırlap ütsen sidilmide iş koşalım arasın. İş koşalım arası. Kemik Cevit'te konakta Tataristan'ın hanım artisti Rüstem Zakirov. Görüşelim. Görüşelim. Savap bulur. Köpten görüşken yok. Allah'a şükür keyifler. Allah'a şükür. Mine kış şalası bilen motor. Jay orbası bilen. Şuna göre jırda itilgençe konaklar kimler? Kildiler mi? Konaklar kildi. Konaklar indi şu 2023 yılda bir yılında festivalinin nişkana 20 yıl oldu bit. Şoşu 20 yıl. Şoşu festivalda, şoşu konkursta katnaşkan diplomatlar, laureatlar, şunların in yaxşıların inlere. 20 yıl ömür üzgen mi? 20 yıl uzun. Çok katam kişiyenek gibi iyi mi? Sen kortaymayı, ben kortaymayı, kim kortaysın? Sen kortaymışsın, benim çaşkıyla. Yok indi, Allah'a şükür, Allah'a şükür. Rüstem, şakırı gale, ben tamaşaçılarla gitip tıratırganlar. Eminimde küresip gelen laureatlar. Şalım Şanalar Festivali'nin laureatları, hem diplomatları kopkatımında alkışla karşılamaz. Hey! Kubelekler kuplar arlar lakin ışkalı sire. Kubelekler kuplar arlar lakin ışkalı sire. Uzundaki kubelekler kubelekim kubelekim. Asıl kışım sandu aşkım sayılır belir getire. Uzundaki kubelekler kubelekim kubelekim. Asıl kışım sandu aşkım sayılır belir getire. Aferin ah! Rahmat jigitler, rahmat kızlar. Rüstem. Bana sağır kolu aptırap oturatırgandır indiyme televizor karşısında. Nişlemeli şu hanımını kultıklap aldı deyip. Zülfiyesiz tura olmayın bitmeyin. Ulda Zülfiye! Allah'a şükür. Ne bit? Ha? Rüstem, min bir şat, hürmetli konaklar sizde görünme. Tamaşaçılar bir girekte ikile taşatlanıp oturarlardır. Emme de lakin mine bitalar, jigitlerinin unganları, bulganları, eli jırga usta, talantlı, festival laureatları hem diplomatları tanıştırıp gitti geli. Ene men özümнің yandağı bayançı yigitimiz, garmoşçı yigitimizden başlayayım. Endi Respublikamızın hem Arça rayonunun tanılgan muzikantı, biz muzika fakültesinde birge okudık. Şu Şalım Şanalar Jır Festivalinde konkursantlarga bik tilep yardım etti. Her birisine diğerlik oynadı, garmonda başkarılatıran kuylarını. Vagis Ahliyulemi, şolay bit. Vagisi efendi alkışlar. Şekana savulundan endi Halide hanım. Omra şu Şalım Şanalar Jır Festivalinin konkursları başlangandan beri Halide hanım işe tapır katnaşasın. 4-nji tapır, 4-sinde de diplomat söyleyeyim mi? Hoşan laureat bulasın şunda toktayın. Markını düşürmey Halide hanım, ol diplomat buldu be. Endi mana bunda bir tuğan Valişinler Şevket hem İlham Valişin. Endi Şevket'te anın zor gavdali bulsa da ol İlham'ın anesi. İlham jırladı, Şevket garmında oynadı. Bir tuğan Valişinler alar tamaşaçı mehabeti yavladılar. Biz rahmet alarga. Ona nişik yavlap bulayken aytırsın eliyeme Şevket. Ondan sonra endi Azat bizning Fazıljanov, ol şu Şalım Şanalar Jır Festivalining uyushtiruvida menga bek zo'r yordam etdi. Etna yigiti şu Azat Fazıljanovni bilmagan kishi yo'q ana. Şu festivalning uyushtiruv Rahmat Azat. Yaxshi festival. Mana jashchi qizimiz Mataska ovulundan Ilzira
фамилияңны ұттым. Сиражеева. Енді ол шулайық бірінші бұл кешенші ел. 4-ші тапқыр бұйыл шулайық дипломат болды. Әм жашшегеді біз Инсаф Ғабдылбаров. Ол енді бұйылғы конкурста 3-ші лауреат дәрежесін алды. Бик матур етіп жырлады. Бүгінде жырлап көрсетер Жескен Қырау мұңнарын. Орша районынан. Енді біздің бұл көркем қанымыз Зülfiye Сызаның исімін біліп алдығыз. Ол Татарстанның Әтне районы Бәреске ауылынан. Шолайық. Лауреат. Дипломат болды. Дипломат. Ол туған яқшыршысы номинациясында жеңіп шықты. Бұлай жол қадар тәфсиллеп таныштырдық емен, менің де бұл конкурста қатнашасы келе баштады. Лауреат болмасан да дипломат болсан да риза болырым. Бір шана берсең де қойтып кетері бір риза болыпсың да. Рахмат жігіттер қыздар, отырып шығарып. Бик зор рахмат. Мына шундай матур етіп жиылышып келген үшін Пшалым шаналарының данайын еракларға таралды. Аллаға шүкір 20 жылдық фестиваль. Бұл енді тарих. Бұл көпмі дипломатлар, көпмі ұйыштырушылар, көпмі лауреатлар, бұнда көпмі қызмет қойылған ансынаны Рүстем өзігіне біле тұрғандыр. Шулай бет, шуға көре сөз башы шул. Мына күштенешлер білен келгеш, башта күштенешлерді құллардан бұшатайық. Мен өзімді күштенешті бек яратам. Зülfiye ханым зор өте рахмет. Әлі қашаннан берілі бик ауыр етіп тұтып отырасың. Мына Аллахы бұйырса, 2-ші жылға Пшалым чаналары конкурсында қатнашырсыз да, Пшалым чанасын алып, таудан шуып, тирлеп, пішіп, үйге қайтып, сүтлі чай білен чай ішерсіз. Рахмет. Мына сүтлі деуің әйбет болды. Sütlü şeysiz olmayı. Zor etime rahmet. Hürmetli dostlar, hürmetli konaklar. Bulay. Şundan da şanadı yaşında tege mesajizke düşe bir molay eyteyken beydi. Eti niye ol şana iski şananı taşlanmışsın indi niye şüplükke. Yok oğlum ol tarihi şana. Nişik tarihi şana. Mene eniyin irten seni balalar bakışasına şu şanağa oturtup alıp baraydı. Kiş garajdan beni salıp alıp maytadır indi bekledi. Azat. Mına festival uyuşturu degenden her uyuşturucu жеңіл түгел. Bunda bir gerekte. Bunda kızık vakitler de bulgandır, kızık haller de bulgandır, ol konkurs vakitlerinde bulamıydı. Alay buğa şiirden başlayız. Da. Avul kişi, kap katıbı, mındı rəxət koyda var. Bırıngıdan kalgan gadet bitul, kap katıpların saklau. Tuğan jirge məhəbbətini, özgərtə almaz bir kim. Ey avulum, məngü yaşa, bəxitli bulsun hər kim. İş Pşalım, məngü yaşa, bəxitli bulsun hər kim. Şunday, ben eytem tağın devamı vardır deyip kütüp duram. Men eli Pşalım deyip iberdi mi? Men eli Allah vergamısa sizin avulga ebeze tilini koytam. Şakırabız. Yarım. Alıp barışı bulsa da, ozat şirlep falan gitse, meni alıp barıga şakırısın yarım. Bizi şirleme. Bravo beyt. Eyteyken, gelgende endi, eyteler iken, nişlepsiz kurşilerinizde ağuladınız? No tarakanları alganda bit eyttiniz, tarakanlarını birge kurşileriniz bilen ağularına koştunuz deyip eytedi. Şuna göre, bunda indi cemaatli yok. Birgelep ağularınız alın. Hayır, birgelep. Bulgan hal, benim etiyim bik uyun kilkiga, jırga, mınga gaşık kişiydi, şulay da sözge bik tapkır idi. Ömür boyu traktorist bulup işledi. Allah şulay. Hazır irte bilen, irtuk tırıp, boçkısın tağıp, şikete avluna basularına kırga işke gitken. İlk bittiğinde hazır yarı yugurip güne barasında maşinaga hel bilirge bula. O vakitte maşina yok, 4 kilometre jeye bargança, bu avlunun başına ziyaret kırıyına traktorun toktatkan da, jımışı bilen işkete avluna kirip gitken. Ziyaret kırıyında indi traktora. Bu kirip gituge, kolxoz председателі келіп басқан әтейін трактор яна. Әтейді азақтырмаған yok isem. Келген қари председатель басып тұра. Ұзақ басып тұра мекен, тез басып тұра. Әкірілмі білмей бетенді келгенде. Зияраттан әйленіп келгенде. Ей, інім, бек қаты чирледім бетелі. Шол қатлы ауырттым. İsan сау тазарып, ayağıma bassam, 7 mərtəbə işkete ziyaratın eyleniriyim. Nezir eytkeniyim, mine mınısı 7-çisi deyip ettim deyip. Mına men endi 2005 yıldan beri bizning markazimiz Qozon shaharının jurnalistlar uramı %5 adresatı altında ornaşkan tüp takta bazarının alıştırgısı şoförü. Eydep barışı şoförü bulamıştı. Bizning takta bazarını aşışı 2005 yıldan beri
бик көп артистлар. Бүгін битінде біз артистлар турында сөйлешебіз. Келіп кеттілер. Әлфия Абзалова, Туфан Миңнуллин. Мына шушы Камил Жауитне олып тұстарғысыз олып барушы Жауит Шакировлар. Зөкия білән. Шундан соң Салават Закиевтің аннан кеткені де жоқ. Шулайтып бик көп артистлар келіп кетті. Мына шушы Салават Закиев білән болған бір хәліні сөйлеп кетесім келе. Салават Закиев келді де, онда біздің 2 ноқтада сатылады Робероин, Симент, Пакле, шундай уақыт тияғай бірлер. Тоқтадан тыш. Мен Салават Закиевтің келгенін көрдім де, пиче сатушы, 2-ші этажға мініп кеттім де, 2-ші қотқа. Қазір бұлар ikisi шеуде үлкесінде сөйлеші олып барғанда, Салаватның қайна шайын жібердім. Өмірім, шулай үзермі? Жырлайым, өзім тігі ярықтан қарайым тігінде. Салават бұлай қарай тігілей, қалай малайдақ, міне көкай басып отырған қот шекілі. Шоннан жүгіріп түштім да, Салават абай, мен айтам, мен міне бір кішірек кіна ұлда концерт қоялам ба дейдім. Бұл менің yüzге ұзақ қына қарап тұрғаннан соң, сен зоррақ ауылда да концерт қоя аласың, әмі дәлекен поезд ошол дейді. Şalım Şalaları Festivali diplomantı Elzira Sirajiyeva. Ay bağırım. Yaş şağım bulsa şu şonağa oturtup elle koşana koyup biterim ben seni. Evet, Şevket. Malades, rahmat. Şul kadar Moğlu tavu, şul kadar rahat tınlarga. Rüstem, ilişasın mı? Jüride reis kim? Jüri reisi bizden Rusiyanın atqazangan artisti, Tatarstan xalq artistisi Rezida Galimova bo'ldi. Anda şulay jüride endi bizden Başkırstan'ın atqazangan artisti, Tatarstan'ın xalq artisti Rüstem Asayev. Nasıl endi bizden yaqtaş Tatarstan'ın atqazangan artisti Rayas Fasihov. Anasın indi bigrek de indi motoriti betesiyle xatını bilip çıkıyor. Anasın indi yazışı, şagir, Kubjanlar avtara bizden yaratkan şagirimiz, benim için indi Abzay, Vazih Fatihov. Rüstem, ben şu çonağa vurgaşayım mı? Bana var bitti ki sonda jır Robert abi Miңнуллин şiirine yazılgan jır. Келін түшкенде. Келін түшкенде. Нешегелі, сол жырды қадірмен есеме түсті. Ақ көбікке батқан юрғалар, қысы юлда ясын жабалар. Ақ көбікке батқан юрғалар, қысы юлда ясын жабалар. Шап-шаптына аули балалар, салуларан шақта жалалар. Аттан шаба, балы шабалар. Шап-шаптына аули балалар, салуларан шақта жалалар. Аттан шаба, şa turunda, kangırau turunda, atlar turunda bir jır kirege. Var mı? Bir repertuarında? Bana İnsaf Abdülberif ol. İnsaf.
фестивальда конкурста 3-ші лауреат болды. Рахмет энекеш. İnsaf Ali Ekberov. Aferin. Kili qaytırıydım yaşlığıma tiksini alıp kına deyip sine kara bırak zırlamadın iken deyip tıramadım iyiydi. Elle kaya barası çok Allah bir gamısa. 2 laureat şunda bir gelersin. 3-şi laureat da tuvar Allah bir gamısa. Nikahını özüm okuyayım. Yarar. Ansa Xuday kolunlar. Şulay beyt. Allah'a şükür. Bakıtlı bulunuz. Matur jırını yoldaş etip saylagansın iken insaf apayım. Şuna göre devam itergeyesin. Tavuşun var, mığın var. Sine yokka laureat isimi bilmegenler. Ben de jüride bulsam 2'ni veririm. Rütbe rahmat. Mezekler. Zülfiye Hanım. Devam ettiğe 1-2 mezek. Bana turmuştan bulgan haller. Rüstem'le mezek sileti bulmayın. Rüstem en olbek ciddi kişi. Var mı mezek Rüstem? Şu konkurs vakitinde. Yok, konkurs vakitinde değil. İli gastrol vakitinde. Yok, men bir sileden, men sol bir kolxozda bir jetekçi болып işlaganda indi. Manda tigi şoşa жерli халық bu jetekçini президентлік yaratып отырмаған ақыры. Şoşana pensiyaga satqash, менің тисе pensiyaga chiqqach, o'li qopqa tibina o'tirg'azib skemiyaga bag'ana o'tirtirgan shiqirlar qazi ekan. Men o'sha o'tib boruvchi bir ovuldoshi inim narsa qazisi, mana atiga o'tirib turgan skemiya sirga bag'ana o'tirtirgan shiqirlar. Yani Manda qozamayında qiymanın tiyağına qozamayında bir oturtmasa olur. Şulay deb etganda. Bir zorguna türede bit avtobusda basıp bara ekende. Bütünüsü oturup baralar. Tege türe indi basıp bara ekende. Bir o kelgende bir apaga, bir hanımga indi. O şunday kişi bay bir көрінік кіші, bu türe kişi orın beresiz otursun әлі дегеш. Onu бұлай да отырталар енді deydi. Onu oturasalar alda деп айтты дейді.
Şalım Şanalar Festivali'nin alıştırgısız, talantlı, virtuoz garmonçası. Nindi garmonlarda oynayısın tağın. Taliyanda oynadın. Korayda. Bu Bişiretli'de oynadın. Korayda oynaysın, Nerva'da oynaysın. Tağın narsa. Әлі міне духретки деп айтамыз Хрюмкалары бір. Аның бойынша енді біз завалы күннар янына барып та 4 тапқыр ойнап қайттық енді ол. Subhanallah. Семейдің көп батырлар лауреат болған кіші. Мына ол сол қадар тыйна кішілер бар. Бұнда ғыммен тыйна қалық. Мына İlham Valişin. Ол бетінде көпмі жырлар авторы, көпмі шиғырлар авторы. Бұл талантлы автор башқарушы деп айтсақ та дұрыс болады. Шулай түгі ме? Дұрыс. Неге айтмаймысың? Не қол шапмаймысың? Мына сол қадар орысшалар тыйнағалар. Нәрсе ойға баттың айтар. Нәрсе ойлап отырасың мына? Нәқ шушы моментте. Нәрсе екен деп мұның. Нәрсе деп ойлап отырасың? Мұның мен хаманда шол ашарға яратам енді бошқа бір ризықы түгіл мекен деп береді. Жоқ ма? Сен де шол менем көк. Көзге зағиф, құлаққа құрты, тамаққа таза. Мен де шолай ашарға яратам. Ашарға яратман кіші бар ма? Яқ. Ашам іші яшап болмай, ашар үшін тумасақ та, ашар үшін ашарға керек деп етті де біреу. Бұл сандық ішінде бик ilk еш kullanıla тұрған. Бүгінгісі күнде ауыл жерінде әлі қаманда kullanıla. Бик керек дейбір. Бұл экологик шиста. Бұл организмға зиян кетірмей тұрған. Татар халқының шындай бір yolасы бар. Оны ғадетте бұл айбіріні кеш отырып іштейлер. Кеш отырып іштейлер. Оның білән ішлегенде, дейме? Мына ең мүхімі ол айбір мына шушы бірінші қар түшкен вақыттарда іштене. Қар түшкәш, әдірек күннер суытқаш, дейме? Нендедер бір мотор бір юла? Мамық шәлмәлі. Дұрыс түгел. Һәм мына шушы айбірні кеш отырып, шушы айбірні ясыйлар. Onun bilen iş itkende moy şeşirenmeyin. Moy kanatı melle. Dilfiye. Elle var idi. Var. Var mı? Hazır indi küplep, kazasırao ömeler yok. Şolaydan işlevçi kişiler var. Var, Allah'a şükür bizde de var. Kazanda turup da var. Allah'a şükür. Şuna göre Elek boylarını uyup yasaganlar. Bu bit ney? Şuna göre tege qaysı bir şunday bir bizning avulda yürümsek mezek de var egil. Tege mayıklı şunday bir avzı bolgan indi. Gel çıkıp tege qazma ne bilen maye bilen te qanatı bilen maylı ekende. Ay. Kıymak pişirgen mayla buldu deyip spora eken. Şundan bir maqtanıp turganda qapqa tübünde malayı жүгіріп шыққанда, әтей, сенің миық майлы тұрған қанатыңды пісі yaşadı деп айтады. Рахмат Зульфия. Шынында дүнияны көрген, һәм инде bu айбірні жамағат мына шушындай, бәлки яшығар білмейде тұрғандар, әммә дә кемелер шушындай. Мұның білән утын яғып, утын мишләре бар бит, име? Шунда тігі табаға салынған тейікмәкні, име? Шунда қуясың шалт-шырт, тігі утын ярылып, көмірлері түшә, әмейді шуны алып игеннен соң шуны қазмайы білән майлап. Мақ, ашысы келіп кетті. Урынына туры кетіріп, мына шушай береді. Зульфия, шандық ішінде нәрсе барлығын сіз айттыңыз, сізге... Жаза. Жоқ, мен мұны бермек. Бәрескеға қимақ ашарға қайтамыз. Да, жаза! Бәрескемнің сулары да,
şifalıdır, izgidir. Ayınlarım sağınıp kaytam, çişmeleri kızgıdır. Bereskemni sağınıp kaytam, ayrılıp giteminde. Süyen yarım üzülüp gider, Alatau iteğinde. Süyen yarım üzülüp gider, Alatau iteğinde. Ayınlarımın sığ yeter, yaşlığımın yazından. Süyem deyip eytüleri yüreğime yazılgan. Bereskemni sığınıp kaytam, ayrılıp giteminde. Süygen yarım üzülüp gider, Alatau iteğinde. Süygen yarım üzülüp gider, Alatau iteğinde. Alatau iteğinde. Alatau iteğinde. Zülfiye Kurbanova. Ay maturcu. Ay rahmet. Şol kadar avuldaşların gururlanıp. Bunu koya barsan da jırlıysan şatlanıp kuanıp eymen. Jırlayım. Bunun sözlerin bit özümüzün avuldaşımız Marsil Ağa Cabbarov yazgan. Ekeyin Fuat Ebubakirov. Onlar bir danlıklı kişiler. Bizde bir umuman artistler bir köp çıkkan. Vallahi şükür. Mine bu festivalga katnaşıp dağın bir xiyalım çınga açtım. Nindi? Onu da aytayım әлі. Mine Rüstem Efendi'ge şu hatlı zor rahmet eytem min. Yüzü işitmeyin. Ömrüm boyu xiyallandım. Rayas Fasıxovlar, Rüstem Asayevlar, Rizide hanımlar, Lutsiye hanımlar şekilli көрінікli jırçılar tutup jırlagan mikrofon bilen jırlarga. Mine ömrüm boyu. Mine şu xiyal turmuş kaçtı. Bana binde tutkanım bu mikrofonu. Siz әлеуметтегі пирамидада ekan. Mine hazır sizniki de isteldi. Mine xiyal turmuş kaça bito. Vallahi aşkı xiyallanırağına kelek. Şuay. Rahmet. Oyda min de Qazan artın, etnelerini, arşalarını, baltaşlarını zurluysam kile. Azat abi Ziyadinov'ның min tatar şiiri bilen. Mümkün mü sizlerge? Mümkün. Neslin kim dip sıraylar minden? Nindi millet, qaysi yaklardan? Her şak gururlanıp cevap birem. Tatarmın deyim, Qazan artından. Biz tatarlar, nesil tamırыбыз Kıpşaklardan kile, Bulgardan, Aziyini, Европаны gezgen, Türkilerden kile, Hunlardan. Büyük Bulgar ile Altın Urda, şanlı dövrleri halkımның, Hacı Tarxan, Kırım, Sibir ile Qazan idi danlı xanlığın. Qazan xanlığının varislari, şuna da biz Qazan tatarı, uz devletin, mal mülketin juyup, ruhun saklap kalgan tatarı. Bizde şul tatarının bir balası, Qazan artı degen tibaktan, halkım için ruhi bişik bulup, edebi til birgen tibaktan. Bu yaklardan uza Sibir yolu, Qazan suğu ağatınğına, tizilişken tatar avulları, aşıt buyu şuşma yarına. Bu yaklarda etne, arşa, baltaş, kiner, menger, dıbiyas, kuşlavuş. Bu yaklarda halkım gururluğu, büyük tukayımız tuğan iş. Mercanları birgen mercanini, kursalarda tuğan kursavi, her avulda şahısları kalka, izlisi de tugul ellani. Şahısları usken medresede, Taşkişu'da, Tünter, Kışkar'da, Gadi, mağrifetli avullarda, in karanğı, ağır yıllarda. Seydaş takımları şul yaklardan, Gabaşiler şundan, Sadrilar,
Иске Казан шишмәләре изге, суларында ахыры нидер бар. Мәгърифәтлек бардыр, һәм дә инде бардыр матурлыкка мөхәббәт. Ул булмаса туар идемени, Сибгат, Гомәр, Гариф, Мөхәммәд, игенчеләр, һөнәрчеләр ягы. Иҗат тәмен анда беләләр. Йортлар балкый иман нуры белән, шелтәрләрдән шәшкә үрәләр. Нәселең кем дип сорыйлар миннән? Нинди милләт, кайсы яклардан? Һәрчак горурланып җавап бирәм. Татармын дим, Казан артыннан. Azat Fazılcanov. Aferin. Sirli Sandık Stüdyo. Ne kadar iyi taraf Sirli Sandık. Balay da buramız, açılan yağı, tırgan yağı mena, balay. Balay, balay. Ya, bol da, şunda koydu. Niye Kopkatı bu yakka kaldı? Bol da onu gördüler indi. Kopkatı ben gördüler indi. Hürmetli yaktaşlarım, hem hürmetli alıp barışı Cavit Şakirov. Siz indi şuşu topşurunu alıp bargandan beri bir köp kişilerge sandıktan bulak üleştiniz. Mena benim bugün de, mena şuşu sandıkның tübünde, sizдің taraftan, Başkırtistan'dan at kazangan, Tataristan'ımızın halk artisti, şovmen, şagir, nefis sus ustası, balalarga örnek eti, Zülfiyarga alıştırgısız, tuğırı ir bulgan, Bilaşışı Cavit Kamit'nin alıştırgısız alıp barışçısı Cavit Şakirov'ның kulundan minga bulak itilgen bulak. Bu bulak Tataristan Respublikası Soba rayonu Minler Soban tuyunda 20 kişi orasından birinci bulup limon aşağı bitirip ona aşı itap sızgırgan için verdiler. Ey temtilin eşi. Agar da sizden iseğizde bulsa, siz onda 2 kişi alıp bardınız. Birisi plaş başta alıp barışı minanı bilmeyeyim, ama lakin men siz ne bileyim kim iken. Men şuna göre unar kişi onun türkümüne yazıldı. Men indi siz de bilge sizin türkümge çıkıp bastım. Malay 1, 2, 3 başlandı limon aşağı. Ama da lakin benim iş üstünlüğüm var. Birincisi benim avuda 31 tiş. İkincisi benim klastaşım Toşkişi avulunda birge 10 yıl boyu part arasında okugan Rüstem Fazullin'nin aytgan sözleri var idi. Mana benim hatın hoşiyadi. Bir oturuda bir limonlu aşıda bitire. Ni koz yaşı çıkmay, ni şıra yaşı talmaydı. Şundan sonra men oylap koydum. Nişige men şuşu hatın kız aşa bitirgen limonnu Şevkat aşı almaz. Eğer de mena şuşu Rüstem şuşu cümleni aytmagan bulsa, men belki bu limonnu birinci aşap ta bitir almagan bularıyım. Hazır sorav. Ansına da kelip jittik. Bu sandık tübünde, mena biz ilk Sovet zamanında deb aytaylik, Oktyabryaklı, pionirli, komsomolli yıllarda bu mena benim imanım kamil Toshkent avulunda birevde de yok idi. Hazır ol, mena bu günge, hazırgi dünyada, hazırgi vaqtda, mena 2 ailenin birisinde var indi. Belki bütün ailede vardır. Bu eybir bilen bütün aile kullanmayı. Bu aile bilen, bu eybir bilen kullana baratik ailede 1 ya bulmasa 2 kişi. Ulanın bilen gününe 50 çatap kullanırgan Muset. Lakin bu kişiga ol kirek de tugul. Sandık tübünde Cavit Şakirov nerse? Bu aşarga yalaksız aybir. Sen bir kere kavursuna verdim bir tane. Men sizden isegizge düşürem. Ol yılını bütün il boyunca Tatarşa küreş, yaman zor kişiler küreştiler. Ol yıl ezgine jılak buldu, yangır sibelep durdu. Bu aybir
Sizge bulakka deyip op geldim. Men bana jide tapqırgana kullandım. Bik sista, bik nokta, yanga keliş tura. Kullandın mı ne? Kullandım bir şeyinde baştarak bilmedim. Bundan sizge op kelesi bulgaç. Ben bir katı sürttüm, judum. Bu eybirini men sizge bulak etken. Bulak gittiniz. Sizge siz şu hatlı kullandınız. Sizin Türkümde men jingip çıqqan. Mına bulay buldu. Hazır qoşaybız deyim onu, ima. Hazır bir olayım. Men de usta kişiler vardır bunda. Yok çok kattılar. Şundan soň şundan qoşayım tüge soňga kapkan limonni erden şitillimen anda zappas qoydum tutup qara. Mana da benim şunday evrim var. Mana şunu şunda tıgap qoydum da Birinci orun. Sızgırga kerak, köbüsü sızgıravın. Ya meni de sızgırmagan indi yer yegat bulanca. Deyip sızgırıp da jiberdim. Siz menim kuldan tutup aldınız da tege limon. Dalı men eten işetirgen indi bana. Alıp çıktınız da. Mına benim komandadan jengüşü deyip. Mına şuşu bulakını tapşırdım. Sofalama indi beni. Nersesi gay? Niye şakkına yerden biter şimdi? Bu kroşçiler buldu bundayım. Kroşçiler buldu. İde kullanılatırgan. Kullandılar, lakin bir kokuşa kullanmayıp. Bu mına üz üstünde işlegen, niçiktir mına? Şunu yere. Bulgan indi. Ya, bu tuğer. Olaymış. Sen aytsam yarayım ha. Ulşav, rahmat. Mına üzünüzden kulundan birilgen, 16. yılda birilgen bulaklı men sizge yıllar ötkeş üzünüzge tapşıram. Javit efendi. Vatı bitirgeç. Vatı bitirmedim. Azgına dürüst ko'rsatmay başladı. Mına bu 2016 yılda sizin kuldan menga tapşırılgan, ihlastan tapşırılgan bulak. Mına şu sizin komandadan men jengüşü bulgaç sizge de akşatlıkta premiye berdiler dep işittim. Ha, giraver. Bulak tuğer, men şu az tuğer. Bergen bulak, özünüzden bergen. Mına bitende üç güç sanatçı bilen kelgen kişi rizikna oşasa uzun ömürlü bular. Mına bu bilmem nende ömürlü bular. Bolar, потому что sen mena berdin. Üç güçten aşağı etken kişi uzun ömürlü bular. Mına basıp ulşenip qara. Mına şol bulak bulaydı ana bir. Özgüne bir işit dep aytdım bit. Naka? 200 kilo. 90. 200 kilo. Kadir bin basam. Mına davay bulay söyleşemiz. Nişançı yılı verdin mi bunu? 2016 yılı. 2016 8 yıllık. Yangadan 8 yıldan Allah bergamiz soyuşturacağız. Hem şuşu ölçevge, özünün ölçevi ağırlığını unutma. 90 kilogram. Hem men özüm basam. 96. Sabahan Allah. Unutmayız ya mı? Yok 90-96. 90. Ne işletersin indi? Sen limon aşap kişi simirme indi. Taşarga gerek. Tege ölçev degenden Şevket tege bir soru iken beyt Nimis'ten hatınıga 8. martqa нәрсе bula gittin. Men dep aytadi Mercedes bula gittim. Şikarlı Mercedes gazga basa, sразу yüzünü ko'rsata. Fransuzdan so'raylar ekan, sen xotiniga narsa bula gittin. Jaguar mashinasi. Xotin gazga basa, sразу 150 ni ko'rsata. Tatardan so'raylar ekan, sen xotiniga narsa bula gittin 8 martqa. O'lshov, xotin minib basa, sразу 200 ni ko'rsata deb aytadi. Xiroveta. G'o'rayman rahmat do'stim. Rahmat. Voy janaga. Yazmış edem balaların yerderle koylarda. Yazmış edem balaların yerderle koylarda. Arşa tağı matur bulup görüne olsun dağlarda. Arşa tağı matur bulup görüne olsun dağlarda. Sevgili bir kayşanda sulmayı aşık canlarda.
Bek zor rahmat. Yani isenlikte görüşürge yazsın, mına şulay jırlap yaşarge yazsın. Bek motor jır, mına bit. Orşa, etle, balta, şabagat. Aferin. Alğaç көтерілді көңілдер, шулай матур жырлар жырлап өтсін біздің өмірлер. Шулай матур жырлар жырлап өтсін біздің өмірлер. Rüyaları da şınlaştı, şanalı da bulduk biz. Orşada da, Kazanda da, Big Şef konsert koyduk biz. Hey yaşol, şulay şol, konsert koyduk biz. Şuraşullar bir көп болды, келдік міне кәмитке. Жырларны тақмақлар тыңлап сақлансын деп жау етті. Жырларны тақмақлар тыңлап сақлансын деп жау етті. Жәуітәмі таптыруын бик яратып қарайбыз. Инде менә үзебездә мұнда чыгыш ясыйбыз. Инде менә үзебездә монда чыгыш ясыйбыз. Эй yaşol, şulay şol, рахмат билгәнегезгә. Жәуит абый белән бергә җырчыларны сайратыйк, гармуннарны тартып уйныйк, капка төбен шаулатыйк. Гармуннарны тартып уйныйк, капка төбен шаулатыйк. Ой рахмат. Гөрләп турсын аны. Тәвит ұшырашу мәңгі қалыр қатырда, қапқа түплерінде болған кишлер әлі қатырда, қапқа түплерінде болған кишлер әлі да қатырда. Nasip olsun ұшырашулай сәхнелерде Жәуитте. Шанағы түймәлі дейіп күйлер әлі Жәуитте. Шанағы түймәлі дейіп күйлер әлі Жәуитте. Эй yaşol, şulay şol, күйлер әлі Жәуитте. Эй yaşol, şulay şol, күйлер әлі Жәуитте. Зор рахмат. Оршан ауылым туған жерім, сенен кімдер шықмаған. Керек екен қыр батыры, күрескен мейданы тұтқан. Естіген ұрамын арынан, қайтып келем үйгіріп, көрмегілерге түрініп, әнкей күте сүйеніп. Ауылым ұрамын арынан, қайтып келем үйгіріп, көрмегілерге түрініп, әнкей күте сүйеніп. Ауылымның үлкені қиды, туған жер туғаны төбәк. Әттиян рахмет сізге, бұлдығыз бізде тірек. Естігі ұрамын арынан, қайтып келем үйгіріп, көрмегілерге түрініп, әнкей күте сүйеніп. Ауылым ұрамын арынан, қайтып келем үйгіріп, көрмегілерге түрініп, әнкей күте сүйеніп. Қапқа төбін ишік алдым, су бойларын талы тирек. Әткей кеңеш берсең үйді, әнкейім назыңы тирек. Есігі бұрамын арымнан, қайтып келем сүйеніп. Ғазиз балам қайттым мағи, әнкей шыққан үйгіріп.
Шәукәт. Афарин. Шәукәт. Сен былай айтып жүргенде тұр диясы келе. Ах, мына шушылай булырга тиеш. Зур итеп рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, мөхтәрәм милләттәшләр. Менә шул кадәр күңелле, матур мизгелләр шундый тиз узып китә. Рөстәм, достым, сиңа зур итеп рәхмәт. Бу фестиваль узын гомерле булсын. 20 ел, 25 ел, 30 ел, 35 еллыклары, 40 еллыкларны күргән насыйп булсын. Алла бергәнмәсә, лауреатлар артып торсын. Һәм менә бу лауреатлар, дипломатлар халыкка хезмәт итсен. Татар сәнгатен үстерүдә үзләренең өлешләрен керсеннәр. Исән сау булыгыз, сәламәт булыгыз. Фестивальгә узын гомер, әйди Камил Җавиткә тагын көтеп калабыз. Зур рәхмәт.